Vivia volo van fatalo fatu sa moi lo mai mo ngai le dei vai nga on le afi. O le o afale i tu lai lua i le teimi. Ia tatou New Zealand ia me se fo yo Samoa. Ia manisi atu mo le Pasifika. Ia e fole tari tulunga ia i le tau fa'afu mau le dei vai nga fo o le afi. Ia po le ma fo anga ua vave fai ai ia le tatou purkalame. Le dei teimi e le masania. Ya, se i fa'afilo ai ma fa'atulo muamua lava fo'i i o le tatou atu. Ona fa'ailoa lea o le mafua'aga ia mo lenei lava fo'i aso e pei ona masani ai fo'i pe a fa'ape'i ini vaega e tutupu ma oso fa'afuase'i. Fa'afilo ai lea i lona tou paia ma lona tou mamalu ia mai ele o Dallas i Amerika. Ia i lenei vaega o le afiafi. Ia i le paia ma le balo le tatou tunu'u fa'atalofa mo folofa atu. Ya ile dei fo itaimi o le fiafia o fa'atali ai le lauva ono le taimi o lauva le mo le toe fo atu i Aukilani o le taimi tonu lava lena a matai tatou polokalame le amataga sa'o yes o le vaega tāua la lena pei ona iai le tatou polokalame le dei taimi ia o fesilisili ai le to'atele oi o le ale mafua'aga ua yes fatoa'u manei ana o matamatatu i le press conference fesāga'ina a le vaega fa'aufai a le fa'atuatua i le atua sa maua tasi ma le media ia po le galuega matou ia ae fitoitonu mo i latou i Samoa ae o le ala lenā ua manatu ai e umaloa fai le tatou polokalame manai nisi o oto'otoga ia ona e talefa o so le fā makou New Zealand ai tusa o le taimi le nei o le taimi Amerika le taimi le nei mo le silafia o le ua afarafitu le po e Dallas e ua afarafitu le po o la uvala o le tau se furu ma le tasi le po ana nei which is o le taimi tonu lava lena o le tatou polokalame le tau teiai ia ngai ko kilua o ka le lavani mele o le su e mai o le te rungo le vaalele o iei le o le manatu ia o le afate atu inisi o tatou o totoga mana inisi o vaega e pei ona tali ai le fioga i le taʻitaʻifono o le taʻitaʻi foʻi o le vaega fa'aufai a le fa'atuatua i le atua sa ma outasi manisi o mataupu mo le silafia lo tatou tunuu faatalofa lea ma folofa atu ai mai i nei le malae va'alele i Dallas i Amerika i Texas ia tulaga fo'i o lenei taimi ia i le alofa ma le agalelei o le tatou mataisili i le lagi o sa mafaiga ia o sa mo le tunu tofi nunu atu fa'atili o tausala e lē toe gafataulipaiga i se fa'amatalaga ia ae manatu o le a tatou fa'agasolo tulaga o le polokalame ma tatou fa'asoa ae maise fo'i o nisi o vaega ua manatu e ao ona silafia lo tatou atunu'u ia aoaga atu ai fo'i mo le aso taeao i le fono lea ua talitali uma lava i le agata o Samoa i Samoa o Samoa ia tunu'u i fafu ai o atunu'u uma fa'atemo karasi walaga o lea ua alu le niusi le lalolagi e ono tula'i mo Samoa i se taimi muamua ni suiga tetele ae po o le a fo'i nei suiga o le aiai ae pe o le a te'ena fo'i e nisi o taʻitaʻi ni suiga o ala o le tulafono ia a o fea fo'i o lo o'oto ai tulafono fa'avae tulafono faiga palota ae maise fo'i o tulafono fa'aloto i fale lava ia ale pati po vaega fa'aufai faatalofa atu lea mo folofa atu ia i uō mapaga uma le tatou polokalame o le tauteiaʻi o le mafua'aga lalana o lea ua vavefai ai sia tatou polokalame taeao toe fo'i lava i tatou taimi masani mo na tulaga e masaniaʻi ae ono lenei aso auā o le aso gafua lenei e tatou i New Zealand Australia ma lenā i tu o le kelope ae o le upu moni o le aso sā lenei i lenei fo'i tulalolagi lona uiga afai o te talanoa i aso faiso'o o le polokalame o le aso 2 lenei ae a ou talanoa sa'o atu le nofoaga lea ou te fai polokalame atu ai o le fato'a aso 10 ma le iva ia ese fo'i faiga o legei lalolagi ma mea o kumu ai mai tala le tusi e iai e ova ia ai o le a tatou o atu muamua se'i fai sa'ukala i le press conference o le manaia e iai vaega tāua lava
lesa sau no ina ana nei le fionga le tei fono po le tei fo o le bang fa u fai ai me sio nisio su ya fai pule o le a fa lau te lina ai sa o ka pinga mai ai o le mea mana yalna sa o ka pina mai ai le nga o su enga o mo wanga fa le ya va en o constitution nei va en o constitution ale va en fa u fai ela no mo wanga ai va en la tu wa fa nga fa vai i le winga o le tulino tangata pe a fa maro loina pe fa ke se o mat paki me tulanga pena e mo foi ava tulu asi ka ko foi me press conference le po le fa tara no nga fa la wa tele ale va nga fa fai mo le media po le au fa sala lau mara au tusita la tonu se o tato o tonu i sa mo ole va nga le o manino yulungal man ne yer fa tu tengo le press conference ele sunga le audio le mali toa le ngoa matua ya ale vena ale manisio su ya fai pule o le vaenga o le vaenga fai el fato tu le tosa mutasi o le kele yo ofisili ya le media now au foi tatou te mana tu na tu ma fau fa pe yes ngo comment foi lunga lenga e yes fisili wa nga ia ku wa pasi ku ku male marku inga ma fau wolo fai fisili yes o nisi ofisili o madua pasi mamao ikua marekari kua a o mea kau fai fisili o le hale wingo la utala a o tau sila o mai mau fisili anga fai o kere lo fo yisi media tu lo o tele fa peuti o kere malama pe o le mea ele o whaalongo o la hepa pole le kau fisili ngolanga fisili ai ngalo ai it's already being answered we already answered wo manga kali fisili nga o tau mo mele wingo la utala usa o la worry le si fai fisili it gets to the point where makua poloka ya mkulo malanga whaafonga wo manga fisili nga e nga o nga sui au longa whale o nga a o fisili ya kasi e sa o la utala o tele ai fua male maungasu kulo wa e ia foi mai si au fai fisili pe o whale di oh my good boy sorry e ke lore mo ke akai e fai la utala o le fai aso i o le au fai fisili i le sunga ya la au dian mali e toa o le fai aso nga o fai kore upuro le fai aso e pei fōringa mai e fi ka ya la au di le siko akeli ai nga o la au di ma fai nga la ko fisili e whapela ia e na o la au di mali e toa e ma fai nga la ko fai ai ku ai nga winga ia ma e le ma fai nga la ko fai ai aku le epa e le ma fai nga la ko fai ai a fia me e kau si e kura ko la ko toni lunga ai si e fafo ma kuri fafo o vai ko kau fari i des fai why ai sea o le winga o la utana o le fisili le tele na fisili so ia se fa ko kala o le o la o limo la o fai fisili se ka vi o la ka mai i makusi o la o fai fisili kami ai se ungar fisili e le la o ai se pue io now o le winga le fai atu o fisili so o kele le fisili lena fa mai o sau nota mai tai pale bia ona ole mafuanga le ile fa ile fa maro atu la auli ai le fia maro le o mafua au fa lu ni ma fa fonga tu o ki fa ko fa fanga fa mangingo mai ki lia yo so nga ali mangingo so nga ali vena ali ele o se mafuanga o le keisa la auli ele o se mafuanga le winga nga lu fa ko o e fai ka ringa ai le fa no ya wow yes ole ngaluenga ngale media ole wingo la tala umalo ko fa lo ko ona ko kari mai la fisi what if ole wingo la tala o ai ngai ke fisi who and what's the purpose nga la ngai fisi ole mafu anga nga ngai fisi ele mo ha oi e ke fisi e ke manga o e lo ai kangaka mamala mai kangaka onga you are the representative o oile fai masui e ke alo fisi e voice ai finga ngaro ko so le wa e assuming ole me foi le fi fisili e kangaka yes
Ara mea roa e whaarongo kuro la kafa mai de kali isi ngā mau mea. Why waste time? Me mai mau wai fure kai. Eu isi fesiri. Fafela pe ako kai au isi me ko sa faye. Fafe what's really what's that have to do? O isi me ma ngai ya o mo mai ya kanga kar nga mea. O le ase aru iluma o le ase le songa ka ua e onga mo ma nga ko inga fesiri ya fafe pe ako wa kai au o suise me ko ke ngofo. Fea la no le oh my god. Ai nana fai atu lau taka. O le tau ta fili sau noa ese fea kua. Ai ese mea lau kara lea o kone media sa moa. Langa lenga yei disi ke inge lenga fasiti. You know, se wofo ya kia fa media. Ai langa nga paule mea ko wha longo ko ilau fasiti wa fasiti. Mai fa mai wo fa lea nga inga ko kamari anga. Fa lea nga inga ko kamari anga ma. Ai koe sau e malau fa fasiti. Ai pe ye li fa i le vahenga fa au fa yale supporters are fast. Really? Really? Ola ofisiri la ya o ele nga FCD ya FCD le o fale hanga mai ro kamari anga pe o fale hanga mai ya. Ofisiri nga lo ofisiri ko la ya o sai ngi i mai e fake page ale fast man ka ka fast o sai ngi i ko ro kamari anga kai pe o mele fai le HRPP ke kai pe o mele fai ya sapia kai pe o mele fai ya fonki kulisi kai pe o mele fai ya fafkai suwa kai pe o mele fai ya vui kai pe o mele fai ya mau la fai uma hu e ngai kanga kai ya ola ofisiri nga o angi o kamari anga o sai ngi ku ro na ngana o angi ko kamari anga o ko elengi me o sai ala ngai ko kela lafi yes yeah elengi ko kamari anga o ngai ko kela lafi o yengi me o ko kapisa i case le la ke ya la no the reason why I'm really upset here ko inga ofisiri fa pia who oi ka le ku ia ko case le inga ia oi le media le pisa media oi ko kire o pisa ko kire o pisa ngai ko ke la lafi ai ko ke para ai ai ei ma se o ko mo fai ai sabe pa ua me anga ai au fo mai lo leo langa ko ke fefe o mai leo the bottom line is ko ke fefe leo ko ke para ai I ka lo kai mo ko that's it ola kala nga le fa ke ko ma fu anga nga ya ko la lafi so nga ke ile o fai fu nga fisiri o sa kia ko ka mari anga o an ko ka mari anga o sa kia mo ya le fa ko lo kala iyo la lafi ke fo me o sa kia ko ka mari anga o ko media I'm talking to le ka ko level fa media le ka ngo ko ke o pau ale o kai mi ko ke punga e roi lunga kai mi ngi ko ke punga le nga wale va o ko fo yesi ko ke la lafi ko ke le la ngona ngo inga ma ro ko fo ile ko wo ko fisiri ya fia me la me nga makwa ili ko le makwa I pompare dai fia me fisiri ai se nga makwa ile tu I ai le pare mi I fisiri anga foi ko ke wo umanga ka fiofi uma mai e lave wo umanga ngai wa leva umanga ka fiofi mai au me ngai le mfen ko so nga ka mo so roi ale nga maku fa longo ko press conference me fia me ele ia se sa o ko nga ngi fisiri ke le fa pe ngai ya ko oi ele ia se maku ia ru fa so a ko nga ngai ngi mo fisiri le nga fai foi le nga mo sa ko nga o nga fa ele ia ngi nga me nga fai ai o te minga nga fai nga le ruwa ko ro si pisi ela de la le wingo la tana fa fikai ngai ko ke wa ko ke maua se vaenga se paki e sa o loko ai e ui e se mea ngai ko ngo ko loko es fa fikai mea ko nga le nga wele ia maua sa o ko nga familia ai fia kiusu ai fia kau palo va alen kau papa mai va o isiengi alen kau papa va angi kau loa ya kau sa o ale tu kala fa fo mari kula lang lango ia ia ai fa fikai ora mea kongu le kau ke manga ai kau ke manga o kau ke o ko kongu
o se ofisa e fai se press conference e ke ri popoli e ke ri kilo ke ua kuri o i fafo pole ar kulanga ia. Yes, nothing. You have the freedom. Ai aku wo i kai meu press conference akuila epa ia pe o kama ima moyo le ave te sele furu bantu angor kara kusi. Yeah. Fi le mu e kasi ale fisiri a o mala o kasi nga ngale au singia e kele nga kau ioi nga kau hasola ku kau alu le hasola ku ia kau tu ia ko fisiri makele a ole si au vai ia nga ko o ngu e ko o mai i fafo o ngu kele yo mai si vai nga no mangiko ma o kali le fio ngar ke fo ringa na lo tala na ua tali le te fono le fast fesiri so ofu ile nga mia ia nga e ko ke fesiri. Now let me clarify this. If I pula ukala la le karwo familia o ke reiro fo ipo fe o nga kainga ko su esu enga fa constitution manga me ko ke o fai kau ai pe ko ke refuse ko ke fai kau isi me now se fa kula ukala le o le fa fika uli le o ko mai ia fia me o le fa fika uli le o ko o le mea kongu wale ka o le whaafika uli whaaloko i whale. Whaafonga lei mai tātou le au media. A ele lei foi au kango koe karia, kule lau karia kua mo o kou. Aru ese mai male a, le lau kango e wakuanga, kusura whaafika uli le kupuia fia me. O le whaafika uli ko kongo longa a inga. O ai longa a inga, o le fast. Ma whau le lei o ele ko kongo le ngu. Ele haise mea la au mai ai fua le ngu. Fofo le whaafika uli o kou a inga. Se i vanga ngā. O makua ku kara loa inga ko kongo le ainga ele engi makai le o nga purisa wa mai lo ngu e fa penga o mane me lea ka akia ese le kofi pale mia ka akia ese nga motion manga mea ko ki fai mai ai ka ko mai mua e fai lea o lea o le ainga o fia me lea sa adu ai ko kongo ma fa ko kongo a ole avea ma pale mia nga mafua inga fai ma pale mia ole fast ka ko focus mua inga. Let's focus on that first. Lea ngai le isau ngai ioe le ya mai nga e ioe le au ka nga vaia e ioe uma o ko si mia rura sua ko ke ioe ma e le isau fia me ma songa pale mia mai loko fanga. You agree? Right? Yes, you are. E le isau fia me ma songa pale mia mai loko fanga ku rouri ku malo pele. Tare valasi. E le isau fia me ma songa pale mia nga ko fa le au ma o le maro faisanga miki pe o miki falawa fa singo iai o fia me ele ifusia ele au ma o le maro ia la auli ma fast aqua ele ia la ko le au maro buli le au vaenga ia po le ala ma fa pe a ko le fia me o ke le fa ko really ele se me fa pe ngan kopu nga le wo fa ia let's go and details ma au i mea nang o mele o kupu ya oko pa o mele sau yo ko nganga o kere manga o fa maro lo fie me o ke fa pisa fo ko fa sala solo fu ko kere fie ya la uti o ko ngar ke lo o kuskala nga wa amaka nga show up tru kala nga fie me ya le ko ke ka fa ka now o fa sidi asa fie me ma so pa mia mai longa ku malo le ai ma fosi ele au mama o malo so pa mia le ai ma kofi fo fa kala so pa mia le ai ma kofi mai e kuila e paso nga pare mia le ai uma le ai nga mau le ai le ala o kupu le mele o kupu so fokera pau o ala va fa mai ko e vote out no le no the motion or no confidence in whatsoever o ko ke fa ma fa menga ko e ma fa mo mai ko ngore ainga le la ko e va toi ma fau me tono le ainga o le ale mele o kupu le sa o le ainga wai ka ko avia fa pena o le ale mele o kupu le sa o le ainga o kuli e longa ainga danga fa pengar fa ngor ngofu ele lilo ko e fa ku fa pia
si fa mala mala mai mo ko mo ko fio iso o fa nga steres ma fa nga ri poki mga me ku ke o mo nga fa si e fu ma fo fo ka is e mislead nga information ko ke sheinga o re kai mingi o le upu mongi la o pisi fia me e ya kula epa la wa lo eso e meni poki ki ere elea e ngau si ai because she agrees wa kuli e ronga ai ko fa fo i mai le formula le ko mo ai nga po le alo fia master o ele sao po le alo fia master i fia o ele sao e kuli lo o lo ai nga ma u au kasi ai poko ko ave ese mai le makai sao nga ia ki oi por asiaka po le alava ya o sari se mea sari ala se mea e kere run for el kula fongo kau fai pe a fai nga o e ko akasi a o ngau uma suli o suli hia nga vaku fa sa fa ia o suli foi nga e ko velo o fa fuku o ke kango e fa mangingo o le mena le tito mo fai atu I le issue le ya le mena ko so ai fu ka ki e se yer nga me le be se ngor ko parmia mau ke ele o ko pole sa mo e nga mea o le mele a mai I le vai nga fa fai nga la nga pa le mia fia me mau ki o are mai kala ale le o ko ko winga se o ko fa ko winga oi lack of leadership ele anga lau ka inga fa te ta e oki tawanga so therefore onga wai he ka dia inga fo wanga alo a inga por fa ko le cosa mo kasi por kokas fa frekui o le mele o kasi e ko fa kuri lo oi kuri ko ma desi au vaenga ngai ko ke ko ngoi so ko foi mai na ya o ko le ko ke fie siringia mele fa mai afa fe pe a move le motion move fai kalia le fofonga te kalai ma le operating on nga mea I one thing for sure o fia me ma ko aongo le o ko kuile e o le ngi paki o fia la nga ma motion ko ke ngau mai ai o fia nga ma coalitions ko ke ngau mai ai o le o ko kuile e o a fo isi kula fongo mai si va nga ngala ko o ai si lu po ngala ko wo fu ko ka wa mai o le ko ke o le kuso a ko ngai fa tu sang o le ko ke pisa mai lunga I a o le ila lo ire se inga le se I mai ai kuso o le wa ka go sa o ale va nga fa fa ir fast se isa o ale a o le ale a o le a la ko kai se ese e ila se ala e se la au la lo le la ngai ese ronga ai ola mai au ngala onga because ola ua fua mai o ngala ua pale bia ua fua ua sama mai fua o ka se manga i o felang lang wai ale ua kulua o se engi me ola fapenga ya lena le foi le ia mai ya tam mai ia ko poko o ko o fia ka mai ko ke anga ko ke je pa wala mele to te ma fo ina to fi pale mia ya forget le nga ko fia mar nga ko la nga nga ili se mea se kanga karanga mea ili se mea se kanga karanga mea ni usila auskalia wa makua faiso o nga swinga ngi ko e mala malama makua fa kem kalasi wala to mala malama le a nga lucia o le fa ko kuanga ile kai po le halo fa mai para mia te pena lau ato me wale kan ko winga pe fa ko kuanga o sui le si para mia fo ko mau ale au va aya o le sky le nga te lo le mele watu but I thank o ke fa fe kai ile akua se fa kula ukala leanga o vaenga umangi wa kakaunga mu vai ma fo mo sa mo mana tu mi fo na fainga ka umanga kalia le faia inga le HRPP leanga it never happened before ele ikupu o matua HRPP fa solo akua ka ko ma fo sa yai 40 years 40 years fa su ko sama eventually le ora amaka ka ko wa switch ka ka ai ko rise mai lo fo ile simenia reale simenia o le musueru ese mar kofi pale bia within ua lusi ai le confidence sisila o
o lea ua kangia mai Samoa, o lea ua kangia mai o le ko alua la lea, ua matua hoki ale la leadership. Kuila epa, mafia me. Yes, longo inga e kau mai. O le vaenga fo i lea, ngā maku wai kao fio fia, le alu alu i luma, o le HRPP. Yes, wa kele isi sui le lei o le HRPP wo esi. Ua wha mawai, ua le koe sao mai le paroka. A o nisi sa ka kaunga a vea mangi kai kai. O nga o lea ua kangia mai, o le ko arua kongu a lea, ngā kao fio fia uma. O la ua fo i la lea ngā pepese i le pepese fo i lea, e lei masisi ngā wha. Ala lea ua matua au kia whakasi. Ai si sira mai, mantole se upoka la mele na matu mo fo. This time, o le issue lea, it's Revelations. O ia, o la ufa ingoanga ngā le issue lea. Kusa o le ale winga o kango kau. Kusa o le election sa whai mua o le miracle election. A o le issue lea le ukupu mai i, it's Revelation. O le ua whai loa mai a kako. Le ai, e iai malesi yonga lea a. E iai malesi yonga lea le ngā le sau kongo le waa. Sa le ka kaunga ko kongo le waa. Ia wha maru rua kulanga o kala kusa. Peko kere fia fia ai. It's not my problem. Si dia kuroka mangu mele le aku e si vai vai le wa faila ko o ka fili sa wa maso o faila ko fa uma ai le se si le aku ale o wa faila o fo o makuila epa o pe o fai fa kengi le mea dictatorship sa o fai pe o Putin ma pe o la ko fo o Putin mai ko so le o ko fo o mai Putin ma si Jinping ia o me ngara o fai le vai ngale Uso le wo la ko e fongo fa pe isa o kia fa kasi ke la longa o maka upu ngare ngalo ke le fongo le fono fa lilo ai fai o pe o le ofisio le ke lilo uso le wo kana go fa pe o ki fa sa o le wo va ve mo wa we le umar pa e si e si wa kar go nga pai po le ale ka o le ale ka le la se fia ka o le ale ka le la o le ale ko pasa le la se fia ka wala ngale u ko fai mo wo maka o mai o e paruka kele are o ko e maua o ile ma fenga paruka atenga te lo no fo John nei mo fa no longo to the press conference my heart goes out ya ale my le kumalo le ngai le ngau ale le sa o mai o longa i kumalo o le mouthpiece le o longa i kumalo o loko o ma o kumalo ya lai makua i ngofo ma le mo ko ai se a ua ngungu wai fia me i lea makau. Lau tanuana, so ia kia ulai. E ka ua me la le kak fau kua koi foi mingis ka ma utou foi le la veve i le vaenga lea. A o le i tutulia le i si kua fiku ea. Kua fiku pe koi. Kalia maia se faa leo aku langa o au leu ke ka amilo le lalo langi. Pai o leu ke ngai Amerika. So every country o ke fea dua ia. Au se ka lia. Ni Usila, Amerika, Samoa, Hong Kong, o foi ngai Samoa rai Hong Kong. Mo kwa last year ori Hong Kong. E lo por onga kongo kausanga ori tupai. O Samoa uma yo ke ka miro ma mako felo ai. Eu ke fale o inga uma kwa la ko la mo. Ya. La na le o tato va vai. O le taimi le ama mele o tu lai mai. It's a revelation time. Le o reveal sa oa. Who fear me is and was and will become and forever. O le mea ngā reo kule mai. Pai tātou ia. Ngā o ngā sau war kala. Wha malolo ma kou associate minister po miskarang o lang. Koe wha fo ia ku ka awhani. Wa tau wha. Fo siri sila. Ai awa nge inga. Si fia kuna o kala lea. Whalea ka wha. O whalea ka mua mua. O a anga. Mai ku malo o mangi e rusfu. Now let me say this. O le mele o ngofu fia me fai ia kofia ia tau sui ma malu ma fai pule. O le mea fo ile le o ngofu ma fai o kou malu. Again, na koe fai aku.
o le ai kui ma le mele ua fai fie me e koe se mai ka vale ka ofi a launi wa uma mea ia ma ave ese ko finga fa a minskala ngo langonga nga ave ko foi puli o lea ua ngofo fai o ko kumalo le nga a fai le fai puli o le fai ala vale le tu malo ato o ko sisi a o se si fo ya o se si a o se ma fau fo se fa pe a le nga e fenga ka o lai ka po i mai vai moso fale a kasi vai moso o le pea vai loa vai kolo oi vai koloa o si sila mai a tau si lisi le ko lisi le ngai minskala ngolango se vai si ko ingo ke a pea ko makua mamau le pare mia se ai sa minskala ngolango su fo maro roinga kanga loa pasi poloa manu le ua pare tazala to vale masi na lupe makesi masi na lupe singei sui o le fanga fale a se la ulo e solo i me fai ki nga o le ko e fa kilo lo me ia anga a ko yo ai a o malanga le fast e ka mo e pengi ka mai ki kulo ma fosia o le o langa e ka kua e vai le me mo fa tanu vasa na se ta vale liu tu o fo isala yoane feso la itu inga malama ngele se kati fiaui ale vena ale tu on si leota ma yava fui mono tito se wa muli fasitoma e mai se fo ia le tofa ele tu ua ia fu yono tenina Crichton ia marco kele fa popo i mamingi ska muli pola ana rosa laki leota ia male tofa ia tolupi ta ia on se o ko se sila samo ua ngofo ka se i se mai fa amangu yanga nga maua e sui mamalu o kou malo ua fai ala vale o kou malo e manga koe fa sa valis ko ingo kia o ka se le alofa o ka se le alofa i wala ye ko inga o le pare mia la le manga nga o kou ye au fisili nga o kou ye le la kuskala fu ye la lafi mai pu me ya ma o le mele ko ke manga nga o ma fo penga o luka mar nga e fai puli ma fo penga o suka ma kia e ke fia ia e ke haru e kau lango anga fa falling o le rule of law knowing nga o ko sa vali luka mai sa vali kai le fo a o sui mamal ia nga e fa ko ka ngo ka ngo vai e tu mu fa suare vai ngale e makua o loloko makua ilusi you know le binga na le ngo ka fa mo boy ele meu tu le mai o le faingo fie yo issue o le issue a o kuli loa pe ave ese marpaki fa mo walalo fo e fai nga baruka a we ke pole fo nga ko finga mingi a palemia a we ke akile nge ya ukala ya kuila e palele fiaru ese mal palemia ai se ame wa fia wa fo yes na tele ya utala nga fai ya kuila e palele fiaru ese le kadia ko ilalo manea wangila na me uku la me uku oi ale wo fa ya ko ke malo ale wo fa ya ko wa ile wila fa ile rule of law le nga e ko fa testa o au upu ka wa mi ko winga o au upu fo e causa la inga e o lau pese a mala rule of law e to e au batua e ko e va ko e fa kilo ye ta to tur malo lo popule a fo mai peno fet e le u mi fo si tanto fa so na ta to malo lo popu a fo mai ona tatou watu le se yo fa ilo atu ya toto o ai komu anga fa vaia le paki le o le fa ko le tu sa mutas langa o tele upu metala o fe punga mai foi le si au vai na fa mai le ai sa ula audi o le vanga ye le fast e o mai pai mala fa o le vanga ye le fast le te uma fa mo bo e o le u wa constitution o le vaenga fa le fast ma e nga saingi lima ma ia inga fo i o lea whainga whaavai. E umaka kovo e koe whaiwharau ki. E whaila asui koe sui mera whau vai i. Te whau e leo program.
Lo mato whaongaina foi le Golden Bay mai pautuaina. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Te mino wati lea ua toi se forma le o se porto mi luce uja nei le tula tolu i le taimi fo I fa tula gai na masani la vartato por kala ya ma ko wa ni America o lea ua se forma su tolu te elevan po ma ne foi le avano le feito por kala ya ana sa ni foi la ya le vale mo le o te mi mau ya se taimi na nei o lea so ataya o le ama fai ona suma yai ia sunga loia pe molo na vano le so tatu studio ia to ato ele mato o va ma sunga Godfather o le atato wo ia to highlight nisio vaenga ai masi o le tūlanga I le inisio o vaenga o lea ua whaailoa manino mai whaalawa I tele publicly ele sunga I le loia o lo tūlai mo le a po le official loia o lo tūlai mo Sam Welu se I le taimire nei le makua pula sai leo le umatua pressure le sunga ia Samuel ko ngor falpuipui kalu mai nga fai mo dia ngor sunga la au le mareto o le telo isi mai nga la so tao o le a suma ia ta to volta to over mai o to fotemina o mawa se o to ma mai le fono ia la so tao o te lo le tao we don't know o le upomongi tatou te e o fo ia I le tatou ofisa I le taimire nei e le o iloa o fea e tua iai tanga o le aso taeau. O le ua mai au na whamanino e sauni ai ai ngā o tūla fono ma le tau tonga o tūla fono. However, ngā kako ui mai fo I mea mua. Se ane mea kako ke kalangua iai. E se fo I le whaingo le sifu pasengi ngā sau ai. So ese umanga o se vidi le aso taiao tato to foi mai se tali fasili le la o fasili le wa matana tau mo faile HRBP manisho ila to o le uma tua fia ai me se fo ila to sai le fast ai fast vai ngala ele tu mo parti e ku mo kanga kai kos kas le la o tu la i mai fa fita uli we nei le la wa mata fo ino mai ilu ma tusi lima ma fai mai le ai o pai ma la fai sa fa vai ma o sa lai ma ko pai sa fa vai ma ele iai ole maenga mua te fia fai lo atu o tangata nei la walu mua lava au te le ia mai le te mina le stalai ole a o watu e oto inatu ole page muli lava lia ole page muli lava lia o lo iai le lisi o tangata tonu lava original members sao lato sainia le whaavai po o le tusi tai limai whainga whaavai a le fast party o vaenga le sao obtaininga mai this is the original copy a kōsire sila mai o le moli mawina o le whaavai o le aso rusu ma le valu i ulai ruafi ruasfupua ma le tua mai fo e ka kaunga a koa ngu mela o le fiku po o le valu po o le iwa from 7 e a maka isi me ka o se vaenga wha upu whai a pati ko e fo ila I kuar ka koa ka mua wha mole li tato ofisa I Nusia so e fo ila li tato original ata sirisira mai fiku lea o ila dou lea na o lato saini limaina le constitution moli mawina o le whaavai le ia kia ua koa le kopi o le whaavai e ili si vaenga ka ue o otie e o to mai ai a ukango whao o le peitu muli sila mai le iai la aulia le mali e topo lai te Fosi Schmidt muli pola ana rosa muli o fe pulea I whai matasua whau muina Lance o leu ke kiro le ile ngolea
le la to tui le e lisi le fa mangi ngoi la au le male to le wotea ola te va fosi Schmidt uli pola na Rosa ale mulio pule ai fai matasua au pa au uli pola alo itafua a ba au salu malolo fo ni wava eti malolo famuina lani seluta na tonua. So this are our word sevens lena o lato sainina le faavaelea i le asolusu ma le valu o iulai lua feluasefulu ia i luma o le tamaitaʻi loia o le faatuatua i le atua sa mautasi maunga Precious Jang ona oʻoloa lea 2 days later le aso kolusefulu logoiga lua valu lua iva kolusefulu ona faatoʻa officially loa laʻia le logoiga ai lama tagata i ua faupopo i lo i totonu ina ua o latou atu e resitalaina le vaega faaupufai e pei ona lipotia mai o sisira mai. The newly formed party is led by former Member of Parliament la aulia le malietoa le watea polata iba Fosi Schmidt, as announced when he first declared his resignations from HRPP. O mea i o whaamau maunga, le whaamau mau, wai le ku mai whaonga kongu mai whaakamoreaka mai e kuarkakara le whaias fupase. Sunga le li loia, ia Matthew le misio. A o avea ai o ia makon me sina o whainga talota. Ko sisila. O fact mea ia, o mea angoa o pingi whaamau, e le aingi hia sei, o mea ia kere whamai ele upopo ole le o mamana, wali ifo ia le, o ifo whai mai mauka mo msio mo whainga whawhai kala, mo mea ngai ka ua karangoanga. Sa tau pure pure, a ele i o mama whau whai vavali. A o le ka karangoa. Le wharola ia le peiso mo le muli au le vaenga le wha mo le mole misa tu ifo i luma. Ngai ai le Local Electoral Act, le ai le vaenga le si vaenga le sa tapena mo. E tolu i ai tatu lea. There you go. O tau sila. O le vaenga la lea. Lena au mai loa i le komisina o whainga palota i le taimi lea. Ua official ai. Ia le vaenga whai le whatuatua i le atua sa mo utasi. Aso kolu se furu. Aso kolu se furu lea. Tau sila mai. Ia le ngā. O i la tau la lea na iai i le taimi lea. A ka ua ko sila mai iai. O kire o whai ako se kala. Walanga o kire iai. Ngo ni usila le taimi lea. Ai o lai ripotia mai mapu e mai maleaka. Ka la ia ngau ai o maresengi la le. Now, to fo la ia the constitution len over to wa. O le vaenga o le whaavai. O le whaavai lo ki whaia ko le whaavai le fast. E uma e foi o so mengi whainga li pokia. A isi media whaapea mai. E ese mele le whaavai lo. E kiro karangu se whaavai o sa moa. O te rio tera noa tuo se whaavai o ngi whainga paroka. O le page mo le mole le ile saingi e kofi. O le whaavai le nā, o le whaavai o le vaenga whaupufai, a le whaatotua i le atua sa mautasi. E iaila le peitire o kango i oto atu. E le peitire nai tau mai ai. Pe a ave esea oe. Ave esea o se tofinga mai se sui. Komiti whaatonu, vaenga mua, valu kesi marekasi. Ia male vaenga o le valu, te si malelua o le whaafaltui. Kaua waku lunga. Whai kaula ia mea ia. Ngai sau wai inga. Po angi vaenga o ngai a fia inga. E ila maresi peji tu atu. Nai sau wai le vaenga tonu ale ni tali iai ale. O le whaamawai. Po o se isi vaenga. E la vea i roma kamaranga o le kuri oe. Ia ngā, nau awatu i lunga. Eoi, nau awatu i lunga mono tau sila fia. E kele e fuar kofesili. Kele e fuar ngasu ma ave e fuar kala le sa o me uma. Lai tu tonu o le whaavai. O le vaenga whaupwhai. O le kila lea.
o ila e fo ele fa fica o le ka o pisai o ko ia mai si media ia ko fo mai ia ma fa ko wa besia ia kai kai ia ma ai le ma fa ko wa besia pandemia ala ofisini la ya o ele ki fa fica o ma e kari ko nga mea a fa pe o lu ka ma o le pule ngu ai o ia sori ku la fo ku di lo le ngu fa ke amar ngu e ma fa nga ya ru wa fa ke o e mar ngu wa ya ru ma aver pule ngu e ma fa eu ava kula ofisini se o le kai me common sense le mea o ke re ro pe ko ka o fa commonwealth le mea o le mea e fa ngo fi pe ke fa mai o lu ka ma o le pule ngu pe ke fa mai o lu ka ma o ku o ngu pe ke fa mai o lu ka ma o si fi o ngu a o ai ga kasi le ko fa le fio anga a ko e kuli pe ke a e le ha rua ma ave puro ngu e le fa pe fa ke a ese puro la fa ga se ma tonu se pe tia a fa pe o puro ngu se pe kia ai o over fulo mai fe ka ma ko inga ma ngofu a pule u ma ngu fa ke a o waru rola ia le o fo sa ka o le si o ku ai ngolo ka ma e ma fa ngo waru mo puro ngu fa se pe kia o puro ngu o sa ka e ma fa e paure me o le makua ni vai o lau vai e paure me o le pongi sa o lau o lau ri ro ai se me la winga la le ti fa ye tuai la o le la ko wo ma pore le kofi pale mia e mua afia ko e fa lo ko i fale a ku di la o e marengu o le alo pule ngu ifea e ko ale pule ngu o le ngu ia e ko e kofi foi se si pule ngu ai aru e kuria o me ko io e fa pega ai le si me ala kuria ko o mara ngu o le ke pule ngu ai aru fa mai oi ko ke kuria ko ke fa ke ala o mara ngu pule o ko alo ko pule ngu o ke aru ma o ke pule ngu o fa le lima sedi si mo kwa ko ma di ki sedi nga ko nga me fa pe nga ila lo langi nga e sau i ko kongo i de pare menge nga e sau u pu fai o malo fa ka ko o i ru mai kongo fa fongo fa ka ko ila lo fast e li fa ka ko o ila lo se fast / independent e je nga me nga kupu e le ya sau fa ka ko nga sau e fa mai ia o te tauto atu a uarua le fast o le fia le fast o to me mai o to tu le ba hei ma se nga mea simple hei ma se nga mea fia a faila wa ya ruwa le fia mai fast fa ma vai pe kuli oi ona wa solia va nga yo ko ngos e va nga va ku e kuli ai oi onga o le au te singa le majority o le keywords nga o lo le lifa ia le to atele that's the keyword a kuri la oi o le alo fai mai e ke alu mare supervisor e ke alu mare CEO ngai ke alu mare ACEO mare avka vale a kuri ha o ko e kuri uma le anga o le minority le nga e le o ya o ko se majority fa mo le mole mala mai ko uiar ko fia pale mia ko uiar ko fia miniska ai o le mea maukingoa ua kukuri o kou o le mea maukingoa nga le isi vaenga le kukuria le si ko aiva le na tau saini le isi nga saini ko e mei o nga o vaenga ua tūlanga ua ofa ku ya o kou ya na usau no atu la au ki le isa uia karaki le fai akua nga mea na usau no atu le tau tai o le na avatu i le fatu tuanga le atu nu atoa ai se mea o ke loa ya o le melia Samoa o i ko ke kapenga ai ma ko wiloa ai o le ko sui nga lu su e mea ele ia lu e alo fa le ko malo simple yes le anga ele o ko e mamao le fa nga palo ka kele ele o ko e mamao a ole a yesi le so nga ke le ninga menga ngai mea ua nga ua tania mai ai le tuai nga tangata le nga e filifilia o se kangaka e sau e failonga finga ngalo o se kangaka e sau e filifinga ngalo ri kumalo ia le na
O le vaenga whai o te fia avatua. Sa avatua ia, sa avatua le te loe ini si whai proklame sa la tua mua. Ai wo mana avatua ina ia whaakilia tele ma whaamala malamaina mo le silasila le turu. Leanga o I kongu ia ki au. O le ki lea, o le tatou io ina. Ua leto iei se whaatua tuanga I tamata I pāle mia. O le ki lea. O le ia te au le kopi o le tusi lea, na fuua tausi la fia umai lunga. Ai ono o le tele o temina le istato proklame le vaso le sa taunu patua les Friday. Ai ona sa le se proklame o tūlanga fo io fufuanga I ne Amerika. A le fu maua le avano le taimi. O le tusi la lea. O le kusi kongu wa lea lea makua I o fasiri. O au le se fai proklame leo ke kuikuia. O le kusi fo ilia ngā makanga le fia me ia u ilo ulanga langa o mata ukulea. Le tusi a mātua o tu au. Ngā ave I a fia me. Wa sa ave fo I tusi I le ombudsman. Ta tia la ia le ofisa o le surufa inga. Ai ka ko focus mai ka ko I le kamaikai pane mia lango I tonu ale le sau noi ale ana le la. Ta vele manga yo le onga kasi o ka penga ngol proklame ngai. Ai sau ma le press conference le sau ngai pa tonu. Kusi komu ale ale fenga pisa ila audi. Le na matua ka ku I ale pi o ka maru pi akara mo pi pa matu I ngor kisi. Ole ku inga ale. Kuso le ku inga ale le nga pe e kau ki I mamainga. O so koi markadi li no mai o kau fili le. Nengo le wingo la utala. Ole ofi foketa ya ta dola ombudsman fo ngale surfa ingai. Tau te le pole I le na mai nga wala ngai. Ke le lo ye pe po le ale taimi operate tail officer ombudsman. Ia ai ka ko ke ai ke se po le afu se kati surfa ingai au mai. Ole le lifa ka ngakaya ole lifa ka ka fia manga o se sa mo permia. Ewe wa pi mai e komisingo surfa inga ai poi fu le komisingo surfa inga. Po le ala. Ia e avatua I leo. Ia e matua no school before ale le ngama ka upu. Ai si tatu tu li mata ia. Ia le tamate parmia. Or kusira nga. E tau tisira mai ai. Or kusira ma ko o kiron ma fu anga o ko highlight ko ile aso ma. Aso se furu ma le iva o februari 2 a fe was fu ma fa. Ala ola se mamau. Toe o se anga. A kuar kau sanga. Or kusi. Wala nga leka ke ia yang wali. Ia februari do. Ia po kau sanga. Ata tota aka ko sa o ia aka ko kau there round to the nearest 10. Aka ko rounding al nearest 10. Po kau sanga. Ako sila la ia ile kusila le date la so se furu iva februari wa fero sumarfa afionga fia me Naomi mata afa afionga ile pale mio Samoa ia alua ko ilunga wa ko ki fai ka o kire ka fai ka o matua ai auto sila ia o lea ita ua mai ai si ainga ua savali nei le tolu tausanga kusa o le e karangua a year ago. O lea e faa ai oile a inga ma kalosanga. Faa mole mole. Wai mana tua na maafua le tusi lea. Ona ua maea ona le faa tō fara inga fuile le la mai kakore lo sue sue. Ai va ai lai bullet points ia le a mai le a inga. O ila leo fuile ulo ko ili pare mia ia fia me. O ile a ling o fea kula ukala. Leo fuile ulo ka kola i bullet points ia mai le kusi. Le ai se tau tonga whapitoa na whaia I le tino maliu o tu au. Le loa le mafua anga o le maliu. O le ai au mai le ainga walanga I le o sira fia o e fia me kulo. Ka ki ele o ia kulo la ko e fafo ia kulo la ko fa sa kulo kala ele o sira fia o e parmia. Ia walanga o lai. O me la ia le tu fia ta ua tu I la o fionga. Vai le highlight mai le ainga I langa e Samoa e ka ko sira fia. E o fo I ka ia lofa. Le ko kongo HRPP.
a fai le imon ko pior kusilea le o ko lunga o si sira mai le ai se ka o ko nga fa pikoa nga faia i le tino ma liu o tu au kama fo ngale le sa o ka ko kamale le mai fiki o fiki ele sa o ka ko fo mai fo corona o ka unga fo ngarka le ai se ta o tonga fa pitoa na faia i le tino ma liu o tu au ai ka ko ia o fea molimau na fa vai ai le death certificate i le aso rusu mo le fa aperila lua felua fa pea o le mafuaanga o le maliu o se fa lave tau ta vali lesi toe su eina e leo ka ua le ainga o le superintendent sa onga nga tupai sa pani po sa pani le lei ma le fanga o loo iai tua inga i le mata upu o le molimau o le maliu o tu au ua onge tangata le matanga ruenga ua toe su e ai i la tau le mata upu a olo o iai tua inga e whaasanga ia i la tau wa sira mai fia me le manga ngai o pointi o i le makua i o wafo ai le kamai kai pale bia le ai se alo fasi i la inga vai makua le angwa a fai fonga mai fai pule o le HRPP a olo loma ai po le ase tau mele la kau fai ngai le fongo kai ko fo ka ko kusile fa mo le ko fisa langa ka ua kele tino o le o ma fo ngir kai mingi a fa ngai o le nga e ko mo fia me ko sila e lai meia ko sila e lai meia fa mo le mole o le a ver ka ka le fo o le a ve ku pa isa pangi le mai fanga le su e ngor mo ka upule a o le sila le a fia le meia no ole kala mo ko ai it's not from me or kusia ma ko ku ma vai yo ye mangingo ya ole si vai nga pi itanga ma so tanga o leo o su e ina le mata up o ko mesina lango o papali efo mo lele o lo ta yu wai le su e nga tu au le terminate o lo na tau songa va vala lata ia le sui ko mesina o papali i Mona Lisa tia iketi le sa ia ta ina le ua isu e ngai le amatanga le o lo tele faitio nga ia si sole fiame ona me e ala sunga nga sila i me ona me e ala sunga nga ri e o nga sila i me ma fo wele apa ia lunga me longa le si bullet point leilo loa lava o tu au sala tu aveina i le aso na tupu wai le fala velave o lo pisipisia i le toto ia tu lo fa fonga na tu o le aso faraile aso se furu mo le ono February a ngai mai leo ma mo mia ni o faua tu lo mo le DNA e le o mea ia sa te tau ona faatino ai se tau tonga faapito ia wa vai la le la ka wo e siria kule ka mai o makua la e mala malama le i makua i proceso me o si sira mai o la fasili la le ke ho fo e ka mai kai pare mia se fa solo for tu sile pese si vai ngai tu antro tu si ai ngo mga o highlight bullet point ia la ngai ka ka si la fia le ku e ka fa si la fia fa bullet mo I'm not just talking about the faster fa bullet a fa fonga mai foi le ku ngai le HRPP a o hani to ta penanga mo le so ta yo fa mo ko si dai fo de ile ngang ya maku. This is from two house parents. It's not from Sam. It's not from Sam numero mua Sam numero lua Sam numero ton. It's not from Asiata. It's not from whoever. This is plainly Maya Rosie fala maletino. Ma fala maletino tina entama. Sisiram sangie. E te talo atuai male anganga tō mui le loto mawalano. Se i seu sirisilane la wafionga ni tamaitai pāle mia. Oh my good boy. Male kāpe neta mamalu le lei mata upu. Wa mātou mo mia lava se fai unga i so longa le lei. Ma faa muta i loa mawhatianga o iei nei. O le tupu pea male alia e mai pea o le whaasara longa ese. O le atali.
o le atili ai fo ile ona matua ila ngona ai le mafatia tele awa o le ngoa o le atali o lo o fetoso ai solo malaulaunga i mea ua tula i mai o le tarosanga whaataua nau a mātua tu au maritino wha mole lo fioga sa matai pāre ia mara kāpeneta se i tanga i ane i se whai unga i le matanga ruenga o leo i le whaatino ina o lātu se suenga ua mātua whasiringia le ame tonu so le se koe se siri me le ia fia me wo kiro ai o po mai moa me lom kua wa vai tātou ia ele ngaka inga kakalo ia fia me ai koe kakalo i kapengeka ai la se now se fakula la uia this is my own opinion i la faso a sala fo ila ile move o ngisio mingiska a sala fo ila ile mingoyo la auli le mele le anga o le karo sanga ba ele ainga la wa fionga ka mai kai mingiska malau kapengeka si la fia le ele ainga tu au ele tali tonu ina na mtanga ruenga leo oh my goodness. Sila fia ele ainga ele fa kua inga makanga ruenga o leo ai le popole iai le pale mia ma filifilia e alua koe se ilea e ka ofi le corruptions le kea le ango le ua kausanga ngofo marikusi le ai se mea faya iai a o le manging o le amai ngorkusi se tangata ina ya I don't know fa ubai fo ela ukala se tangata ina o le sila fesili le au mai nga koe o leo koe amai le fa u or kinga por kama sila se koe fare kusili le pole points le fa mo mole nga koe o leo vai leilo loa lava le pole points por muri anga ilan leilo loa lava tu au sala tu aveina ile aso na 2.5 la o lo pisia ile toto tu lo o le aso for really aso suo no February anga i mai leo mamo mia ni o fa ua tu lo mo le DNA o kai so ngare kadi ye o le ala le mea ele o la vai mau la o fionga fia me ai se ala ele o la vai ngai mau e kau inga mai ni leo mai favo le makua i fa avasi vasi ar fa kuro tu no matua fa avasi ar fa o le process le fa mai se vai o le ai ngale mala ma ku i mengi wow yeah o le ala ke le mala o le wa ngofo o le ke ala winga o le ke ngofo ala leo e o e loka la auri ma fa maungia ma fai ni kua inga ya la auri ai ma kua e kino inga re kusia le ainga ai le ma se me o kau fa ya ko le ainga o kau ma salo ya la auri ele ai foi ma se me o fa mai le ainga o ma salo ya Samuel kasi ya le mele ka u mai le ainga le kusi le nga va ku le o fionga o le ai se fa kua inga o ka nga wenga le wow talo fai ya ava ku ilunga i ngai kai a o fa fonga mai o to uma wa ke loa ele o fai pule uma fo se HRPP e fia ya kula e pa mali mongi o ka kinu matua ino ya ile siko kile and I know that for a fact on ko fia kama ma ye marka ka yo le ko ngai ila meeting mala fa di do inga fa ai imata ya male lo tele onisio ila to wo fai masuyo le HRPP makua ingo ya ile la mea a o le o to ever to le temile ne o to fo ia fai pule o to fo ia minister le ile kudia o le la vea mai le to aiva le po le to fitu a o e fa fonga mai le kai ngai se fa mole ya ko se ro ko ro fai lo ai o ke ro ko fa ko ame ko fo ife ko se lo ko ro fai o ko kusile le ngofo mo fie me le se me o fa ya lo ngo winga o ko fo ila isi le to te fa pi o to te musu e lote le mele
ma ko wo fo ha warasi ko wo fo ha no nga ngo o ke o fo le nga o elesi peteriaka ioi o elesi peteriaka ke maku o moka ai ki si nga ke mar mala mai la kala o e fo yo le tangata na you were a fighter from the beginning ai e ke join the HRPP e ke nga we faile me mongi nga ela la nga fo kus fo lau ave e HRPP fa kus fo lau e senga I remember that nga e ku mo me sa ko diu ko fa de o ko me le nga e kupu fa nga o markingu tu lo le tali ia tu au ele lope kupu so wal mangi mako fa nga ka ya ele lopo so wo kali po so wo fini le la next ioi ko sila ko ale wo ko eva ko ka kaya wo mo le kopi ku sila wa vai ka ko oka le kangia ku ai ngal pare pia ai le lopo fese me la nga di lo ku sila le ai se me o fa ye ai o so ka o fi le mai ngo le o so ka o fi le ko le so eso wala le me ke ka mo fa ye nga o le ala ka wa nga mongi ai ma dia e kala ka ka ye fai mai i nei mau mea ma liu wa yo le profesa ngale fasioki e kuskala ngale ai fa pe fai e ye yo ko so ka nga fa le wo ma fanga la ngale ka pisa ai ka ke musua ka ke ka mo fai ka ko mo ku ngamia ala ngore ka pisa ma ye ka atu watu na fa ai poipo manga ye tupu mai le lesu e ngor fa ma ongi mara mi ko sa o me uli vo TikTok aku po pe uli ma fai lo me ke o le post le na mai lunga le suga tama chai loia na tau fai ono le uti temi o mo foi le fa so post le sa o mai lunga tama chai loia si mia foi tono tato tunu le fionga nasa yuni sa bon asona nafi since la uli's arrest police up its pressures on Sam. Wow. Eu ko sila. Ole official lo ia lea. Ole fionga ia a fui mono. Josephine. Masiona tu antu lo le fionga unasa. Ola ua ia. Olo ia Samuel kai mingi ese mai ke sia ka penga. Ai mo le taimiri nei olo ia pakingo ia. As far as I'm concerned, I make our clients ma me ta o tangata ye la tolo ia. E he wa uma faka o ko la fu e kele karango e kele ka ukala se leo mai fa manino fo komsinga ile me fai ngo ko fa karango inga la clients po la se vanga nga wa e uia ku le loia. O ai me fai. Ale hali me ko e pule sa fa pesa bueno inga o fai muri nga na auti. Ore ko kinga unga li liu mo mau kamale. Ore ko kinga unga li liu. Ore to te mana na yo e rosa mweru nga fau. Wow, good luck. Ela o fa kula kala, good luck. E o ya Samuel, ma ko e fefe ha il fa sala nga le ko. Anga le wa au le me Samuel ko fa pui. Ua makala ngo kanga ilonga va ma le ko. Lenga ole o nga ya ka ki wa ka. Fa ya asiata ma te te ai na la fa ama ye lunga o fa ilo o pa ko ilo uma ba vai la o ko ai ko si de Samuel ngo fa karangwa ma Samuel le ko ye kai mingi office o leo ma ko wa isui pesai America pesai ngei Utah Samuel ma foi sia o sa o loko mai de lenga sala sanga ma ufi ale la ese al mere la ko ngo fa ele mali e o ko loko e ko kere manga o e fa fi ele sala mu le mu fa afio le me o ko ngo nga me alo fai ai se Hawaii sala be o to na wa ya e to te
o ko kau se a pinga ke lo e fai ale lo po se si vai ngor fong kanga a fia me mo kula e le lo po se fong kanga e fa nga ile o leo e fa malo si fa nga malo e lo pega fong se ku ah who knows ele lo pega o fong lo ba nga fong ala ba tu leta na me mo ke le lo tu fe de fono a fa na fono viso lo ele lo pega o kala mo ko me singa fa pe mai yeah do we have any more options if no yeah let's take over pani marama lo marame fa pani marama lo marame ele lo por menga le nga o kala mo yo I don't know ele lo nga o ama fu oni si vai nga ato ole a fa lo tele le so tai o tatu officer o tu e ai singa la ko na la to o yor vai nga na la to shei na me cha o fa pe sa no nga ale komsino fa nga palo tari termini tu ye felo a ole ale me ole a kupuka yao ola already nga ia mare official fa nga palo ka mo se snap elections pole alava by elections o sa nga komsinga fa nga palo ola officially la ufio komsi ofisi sa asiata ole fa ko a fama singa kalunga nga umanga mai ko pare mengere fa de ko kiriang ole lola ma ko fa nga fa ole ko ready ka kolo ole va vele le already ka kolo it's just a question fa pe fa nga kali mai officially le ala sa tu singa polunga no o ke ala officially tu sa ole va vele ma fa yenga le nga fa nga ka apeli lola ma fa ma mai lola sa mo le fa fa ma si ka lunga mai a ko fongonga nga va ko fa le fa tu nunga ma fa tuanga al parmini ina ia fa ma lo le lola ia o ku ya november ia o ku fa mo ko sanga ngi already ale wo so mai lo so wanga le nga mai observa wo e fa mai already go over fa ma singa already lola e sa o nga me ya no na va tu va penda wa te loe te le lo pe tu te leni o tō loto o mai lunga tau te whatela noa i pata upuia. I don't know. Au ke le pule fo i petu te o mai petu te le o mai pat. Le ae fisiri po am valang ko karia mai mana ia fo i. So ever way in whaitou talia. Au fisiri ngai lo ma fo whawhiwhianga ready le lola pa loka ke le lava. I le ngai ka mai kaimi lewa e sa ua mai ai. Marvanga whai umari tatu whasoa. O vai a ko se mai tangata tustusinga se tasiori al kakare pese ri pese ia tamale o stama pese e saka fia fo ia I fatunga ia o ka fia fo imolala ia e ka uka fale inkarisi kere fo ia o le winga la ta o fai tau atu ala o longi para ka lafa ka kare eu so nga mengo sianga ka fai menti le sianga fo ia ngo so le wa mai le moli mau le pare ku ka fiola yeah it's not worth it ever for one to te ia ngami ai se upu e o lai lo tol tala le ake kopo Moses rubbish yeah rubbish ke lo po ina le tu na me mana tanga te fe to fa so me don't even waste your time fatu ni o pese foma fatu se pe que kan fo e fa ko me se o pese vo ile ake inside mana why you have the freedom fakulai o esa pese na fatu na me na fa ro lo mana me but I think what o to mo miel na to inga mong yo so fa pena mana to inga me o me litai na o le vana su ia la yo so mai la che no fo ma o ma e fa mai o na che no fo ba mo ba o le tol tanga ta na ma ai to va vene to langa o na to inga fa metela le van to sa fa bana me o so ni mo ba ya ole fa so na ne fa ka fefi para tu fa pa wi la ngolo ke ba ko ko ma ya ai check in lo fa ai onai vai nga ya la so ta ya o se fo tuanga mo na so ta ya la ngale wo ba ya ku da ku skala sa mo officially nga il te fono ba fa pe mai o le fast le ma kwa fa le nga ku la ko kamari yang ya ta dia ia la nga en te tol tanga te lo na manatu
mauna la ngona ai mo le fa mo ele so tai ele ai se me sili ngai lor ku vai makakalo ile tua e fa ali la ngami ko ola o kakalo o kele kakalo o pusa o ma o totino o tele talo ia malo pai po la fai o tele talo ina ia favor ulowa o tele talo ina ia favor ia fai unga ia laudi ai fa ko ngai pai ma ia fia me o tele talo ina ia favor ia fia me e fa ko ngai ia fast o la uta talo ile tua ma o kakalo fo i ke fai fa ali lo ngami o kongu i ka ngaka kongu ia la fai unga a fai o fo fitalai e ta oto i ai fai unga e tusa mala o tu la fono fai nga balota tu la fono fai nga fai tu la fono fa vai o ka ku kakalo ia toa lo na loto e fai ai fai unga ko o wa ngar kakalo ko kakalo la ngai o ko kakalo fai ku au la ngai le fie fo le tua ai tatu tatalo i sa ilia le ameto ka ko kakalo fo mo le au ma le malo o ila to malava o le ata o to ye fai unga tonu mo le fa maoni o te lo fo mo tali tonu o le fionga o le fionga le malo o ia o se wa officer soani pe pesa o ia o se fai la au mo tala le langa sa makorolo la lale alina fetolo tala I have a lot of respect langa ile au malo sa makorolo ele fa pela o makorolo ku mafuanga le sa mo wala no ma tu te fa no longo fa no tu fa ilana fo ita utinuma e tu sa yo ngase malo le sa fia ngai momo o ia fo sta ngate mata uile tua o le ale me o le ai e ta uno la tu fia le me sa mo le lumana yo sa mo awa ko ke populi se me fo ku le ngor me fo ile nga le ngfen ka ko ka dia ingar fe ingor cha pipi le ngor se me fo tu like mai le history of democracy sa mo le fatto ila loino se pa ki wow ko sanga o ai ko ngo sa mo ia tatu tatala le amanoa mo me fo tupu a fai ke fia ka ko la kala la fa ma wingar kuspaia e fa ma kuspaia o le tuo me fo I am the God of new things. E mawhainge ia o ngā ofa kupu le vai I le whangua koafa. E mawhai o ngā ofa tupu le vai I le toafa. E mawhai o na o tā le ala I le whanua lafu lafua. Wawai. E mawhai I le ako. O le ala le mea ka kou e whai. E le mawhai e ka kou. Ai mawhai e le tua ai e tātou me whai. O le ala mea tātou e whai. Tātou taliaina swinga. Aua kau ka vese le mea o le ioi. O kako mau fu ile ma tātou peri tula fono tu ua mani mawhainga tu ua. Vese le ngā mea fu o ka lo whai langa ioi la kupu ya pai e le kupu mua mua. Mea ngā le kele ngā mamai. Tele na mama yo mama I taloa. Kusia Isaia. Fatolu fa upasu wan masui fa fa pokala me e mavala la tala mafutanga maretu. Remember not the former things nor consider the things of the old. Behold, I am doing a new things. Have I? E fai mo fa me fo le to me fo. Tolu proclame le va fiafi. Tato vilo I au te roa tato ofisa o tu ele fiafi ataya. Asiata ya to ona ya le dei futai do tato wa proclame ya wa vavele te mai lau fanua o Dallas le ko foi mai Dallas ko foi Point Texas in America ya manga se manga o le tutu marina fuma bateri tato fra eso taiao ya bisu tato malo masinyo la sai di foi tato governo ile afionga ya unasa unisa por foi fa me fo ya que mostra tu no era sua terra nem se for facile vai nga foi tão manino ele malu telo tato do a certa foi malu ya mas o
potu file mu tonu ole malai va lele I nei Dallas. So for mo nei tai. Ligo le ami o tonu Family Club. O le ase ina I le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima. I le no foana I seina I fale ata. O wani ngalo do fatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fatawina fo I na o se pepa I le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su ma le lima. O le masino a grila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up phone I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga luna lua race SUV 1.2 liter lua fe lua sifuru mrefa ngata ino tato fa ilonga tupe avata baina mani tonu sifuru wafe se yo atu ile afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le dopo o e leisi lea o le afa mruina ile lulu mo le sailinga o le ami tonu Family Club Fab so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le rei se tele. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of South Ua sa o le leile fara o noa manenu. Filifili leo fai o le talofa vauta e te fia fata wina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futa la. Ona filifili lea o le upu check out e faa mautu wai lau fata. Maratua, fatu mo fa mo ngai pe lo swafa antoa email po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga I Samoa, manatua fatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awala mfona e tongi nai lo fatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Vasalonga le fono o mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le matou le to te ino ru fao pe matou te to sa ino le fala pe o le fai vai poula. O le matou le to ya u fagai de fo ile di loa pe matou te to pau pau ino fa tu pe o mule o tau le fonga. A wa po ia lava sa mo mai le vau o atu le fa vau. Ai vala wa tu male nganga o fa alo I tapa fa na o fasi to outa. Ai mai sei la to sa fo o langa fa le nganga ile kalesia fa po to kerisiano sa mo I fasi to outa. O le afa le tatou felo inga I le fale o Samoa I mangele. Ia ugilani le aso sālua subareono Januari lua felua sefulu ma le lima. I le Julai ono I le afiafi. O le nei forutanga o le atala noa I nai si tatou fisosoani mo le ngā ruenga o le marumalu o le tua o le ua amata. Mo le si whaamatilaga whaafiso ta isu komiti. Whioka te tei fono ai ono Bulumelo Kereti whaia numero o lua tasi whalua fitu walu tolu o. Whioka le whailu tusi ape nusoa ai ono o iwa lua ono lua tolu lima tasi. Ma le whioka la kupiteli tala I lene le o lua tasi lima ono tolu fafa ma le nganga whaaloalo soifua.